Kinong Hikai School Ad Hoc Lower Primary Belatip Kumka All Miglaya Ad Hoc Lower Primary School Association haka arpulai terik mentau benai rempang arjar arpue kaladawa nak sorkar jilla bakapor kaladai ban kintiwi school Ad Hoc Lower Primary shaka kerdan deficit pattern. Uske thui kasing uba RS khadau sau habai kren bikilat pathai khobor ulong bakasing kaladat pinsngo yakni gajingdawa shaka sorkar jilla nadu usnem arhajar khatpra henry hadu menta ka sorkar kampat shimla khot yakren setia yakinong yalam jangka seng bani teria thai sani halor kani gajingdawa unong yalam jangani kesenjuk kinong hikai school Ad Hoc Lower Primary ulo ongru balada ka sorkar kamla ban kinti wiki school Ad Hoc Lower Primary shaka kerdan deficit pattern henry kade ban penkiu no da katulap baki jiyo naka khat ar hajar shibnai shaka laipo hajar shibnai Ki ni na kalian jongka on the Ad Hoc Lower Primary School Association ni wan hang dia ban penpau ye kijing bakum kini hikai ni ramat pada kendu kini kilong ki kijing ba ka association kale kendu nadu usnam asya khatra tete ka hadu mentakasi na kadau ba i klamla ban ye kendu yu education minister jika bangla persyang ban jika bat una ka puas di kini kilong ki katukat ne ki jinge ki bakum ka seng ka bakum ka asyan ni kendo jiko bani thuk ne bahas nam aja khatra nakajan jo ka seng kala pan khre ya ka memorandum bat ka jingmu ka jingi kala bat submit lane ban poisa kami jongu education minister Andai nimyo la dengan dua bat bila pasyang le bon sin benwat dia ha khat do bila su submit no ya ka memorandum lingba u PS jong education minister nang dah den jong kata haka pratrik jong Agos aja khapra nilalek ban pandak appointment bani kendu marpat batu Andai kata do kan ka por ka pemerintah nyimpat yo ya ka jukhat na kami ka jungu ban ya kran mahmat shu ha ka khandai trik banai balai jo snap ajar apho ngelalik ban ai ta ka reminder letter lane ka sti ban pen kan mau halor jong ka memorandum ka bangila submit limba UPS jungu ji ka badi ka memorandum ka ba detet khat khandai jungu panai mat aja khat pra hanrei ikhlem yo jawab haduk mentaru nanta ka atko atrik bunai ba aja akoi ni le kren bat u education minister lemba ka phun bat i kerpat yu ni ongi u bangi kwa men kandu marpat bat u ndai ka jubat ka bangi yo ka long ba uang ba umdan hang ne shilang di mentak sini ni matsen maka jangan tai ka junggu bade kendu bat ni nak pos mentak sini kepada aku light jung ni nai ba asya koi ni lalet pan ai biang ya kanika memorandum bat kan mau ni ai kanika reminder ka jeng pen kan mau ka ba ni lai ai biang mentak sini ha education minister limba UPS junggu di nomor kata limba kanika reminder ni kerman ba kasapoy ka TV jonggu nanta ka memorandum ka bangi submit kumang ono ne bangi submit aka hau education minister limba UPS ka badi ka memorandum ka banadu khat khandai trik mas aja khat pra kabang kini ki jingdawa ki jungi ke badon hak ni ka memorandum kilong kum ni ka bentak baning kong kaba nibu hakmat ka jungu hakmat juk sarkar kalong ba kumba kalong haru mentang ka jingsiu lani kata ka gran ka bangi yo ka baksoka ka ai ni kalong khat hajar iwi nahi kai ti kabala sanction ru nak mentaki anu ke hikai hakwe ke school ai juk sarkar kani ka gran ka baki ai sini khat hajar iwi nahi kai kam
pat biang le kamla ban koba ni nan kam jongi kat kum ke jingkala nyok pon pos ko pon nak ka benta ka ba lembaga ni kam mandom ni pen kan mau hang ni bakat kum ka meeting ka bangilaya kendu nilai long meeting bat ka sorkar MUA ka sorkar ko menchwa ba hak tu ko por ka sorkar kalkula yani ba kin upgrade yakin ka ad hoc school syakatif system di nama kata nakaleng ka jungi menta ni dawa bat ni bu ya ka jagat pat mat ku sorkar la ka syam jinge ya kaban upgrade ya kini school ka jungi naga ad hoc syakatif set ni dawa nak sorkar bagai pan kiu no ka keran ka jungi ya ketolak ka jungi nak kha ajar syakala ko ajar iwi ne ka si banai